turakomeje none nta guhagarara tujye kwakira BARETH yavuye i Burundi. Nge nsigenza n'aba international ariko baca hasi. Tike indege Burundi niyo ninjiza nakoze no se nahemba iki abandi. Harya Burundi kujeho nanga abantu bamenyera indege bajya mu ndege. Wow, wicaye aho ngaho 120. Aho ni mwivumbi hano ni muri keya. Hano mwivumbi rikeya ni muri cyinshi. Niyo turi gukubura tujyana itakari ayo. Ni muri 2 bigishiye 5. Oya rata mwishiye mwikomera amashyi 120 dollar. Okay. 120. Kumukomediye nk'uyi Burundi wo muri Amerika nkazamuha iki? Nibya karigo. Ayo wowe uvuze ibiciro by'imizigo wanyuze heho? Umuntu amenya pricing izi. Umutwe w'inkuru ngo hagaragaye umufana wazanye n'imizigo gute? Ladies and gentlemen, put your hands together for BARETH from Burundi. Sinenzi wari kubigenda unyoye urumo kugira uje kuri stage kweri. Kigali oye. Kigali oye. Oya ndashaka abakobwa bagire oye. Ahongu nabo oye. Twagiye abakobwa Kigali oye. Kigali oye. Abahungu Kigali oye. Oye. Nice. Bonsoir tout le monde. Je suis BARETH. Numva nishimye cyane kubona ndi ngaho imbere yanyu. Aka karirimbo ninjiriye ko ka soja vraiment. Kanyibukije ko kera nanje nkiri mutunyi nari umusoja. Kandi nawe bwe ndazi mwarabaye abasoja mukiri batoyi. Sinzi ko namwe bwe ayico kimwe nkanje. Nimba ari kubera twaciye mu bihugu nyene biri mu ntambara. Kera tukiri abana. Twakina amaje yo kugwana. Gusa ibintu vya bandi polisi ngo gisuma bandi gisuma polisi. Ukazama ngo je déclare la guerre contre le pays qui s'appelle Congo. Ngo shonji ngwano ngo shoji intambara n'igihugu cyitwa Burundi. Seko hari ibindi nawe wazubona nkumva ngo la guerre commence, tout le monde en position, 1 2 3 ugacutaruka. Ni hatari. Rero bakakurasa pa ukanga gupfa. Ukanga ngo yakubera kudapfa ngo ya nupfe ngo je ndusohoka indapfuye urakanda gutera grenade basi vu pa arase gupfa ndabiyevye je nzigura gusura gukina n'umuntu adapfa. Je ndaciyumviye ndaciyumvira umuntu yabitwigishije ivyo bintu n'ubu sindamutora. Muga ikintu kimwe sinzi ko murabibona ukuntu twiga tukiri abana sico kimwe n'ubu n'abana bubu. Kera je ndavyibuka ibintu byose nabyigishijwe n'inkoni igiti pwa. Abana bubu usanga bakunda kwikinira amagame ya amakarata. Usanga bazi gukina amakarata abana batoyi. Amakarata bakina amakarata bakina rudo bakina dame byose. Ako je ibintu byose nabyigishijwe n'inkoni igiti kujya igiti ngweshe ngo mumbonera yariye ni yariye ngo hano kwanza igiti naho gaca wishavuze je ndabihevye sinzosubira kujya ndabihevye mbere sinzosubira kujya mutamashitse heshaga ngo wanse kujya bireke sha abandi barabica bireke haba nukoga cyari igiti kugira nje muri douche mama akaza ngo eshe wagashenziwe washobora kumara ukwezi ko stozi ugira unukishira inzu rero bagire ngo hapfiriye imbwa
ngo ubunyene ja muri douche umva wagenda urarira koza yakaguru byanga no kwiga cyaba igiti ngo mumbonera yasomye kaye yayisomye oya ni twamubonye ngo hano sha igiti pa abavyeyi bose rero bari bameze kumwe wamengo bafise groupe WhatsApp bagaraganiriramo ngo mbega wo mukubitaye kugira yumve ngo turakubiti kubibuno ngo niwe yo kumva turahushura ikintu rero cyanyuma cyanyice no kugira nje muri toilette cyari giti ngwe umviritse kuri toilette icara sutama sohora gira kaka gira utayigize ubunyenda gukubita wabyumvise nawe ugaca wicara bikaga no kuza kubera amakonzi menshi y'umumere bikaga kagize karaza na kamwe ngo cubwira mukuru wawe gende mubwire nayigize ubwo nyera gacekeda kubwira mere ngo wema ngo rega yaneye merci beaucoup c'était BARETH FROM BURUNDI